Dear God, adafo ene so ya san ehia e wodwumadi yesu se de mu ni ndada no na wotwe bia ye hia ne ya twetwe nkomo alfa de ekọ e wo ya brabom na ne nkomo twetwe ne ekọ no soronko kan ye bekasa alfa jealousy e wo emma jealousy e wo wadwumom jealousy e wo wawem ne ma bebre ho nkomo ene ne ye ba betwetwe ho nkomo na se de bless kan no o se o ya me jealous type na wa toaso amame wo di jealousy no atoaso amame fefefe ansa ye be hye na se ye de aseda be ma boafo aba so yasene ama dwumadie abre ne abre bia yetimi tsena se na ye twetwe nkomo ma wo so ofa bi ede bo wo bra enne ye be da ya boafo as ye time heba mesha o se se ye malaria de wadru ane time me pa cho hu se o 12 years and above ansa wotimi anomadre bi afei se wonyim na wo ye oba wafa afu ye be ka se pregnant woman na mesro engoto aduro ni bi ennom na enye emma afeni yaba KNG herbal capsules oba sa ahemfie ho beye na nana etimajeje otata kamade no ani KNG capsules ensansan agu oba be ma ne ma nheda nkoyie papa mesrew eno ani so beto KNG herbal capsules na bibia aye kama na me ba me papa so eye givers co capsules any man capsules so mesi be ma se wontimi mu adwuma aye no aduane nsu fie di atiate anko ade ko de koto givers man capsule na hwade ahomache na bo se na maami akosie hu saa na be ni so tinchen mesrew se wo pese wo gina so de no ane givers man capsule se ye kokoso na se wo ye munye wo yie wontimi enkonfichire ne niam mesrew eno ane givers co capsule na be ye kama ene mpanyifo a yenya be wo fie ha ya hoofefo se ye bedi ma ho komo de na wo se yenya ma omo ano ate omo ti jealousy ase no munim nimdie efa ho na ye twetwe ho komo kama eye mensa benkum so eye maami akosia na eba ni faso so abaya bia waje TV so afai eye mia metwetwe mucho beni ai friend ganja aja see ene ye omo be twetwe nkomo maami akwaba mo ho aye fe hey we euros na ekwa na pounds ana dollars you really ekwa maami ho aye fo me pese me bo adie bo hambo paisa nkwaje hu scantu die me mama kwaba ever de ekoso me start e free mami akosua wo ye ka se jealousy kra e den abena me da se metia ahwefo nyina e wode ekoso na topic a wode abade e ma jealous e wo ye ho papa ebiye ye kununum ye boyfriends adwumam ye namfofo e be namfofo a obi ho no ma ebia mpabo e shoko bitumi jealous ho enso oni ba bi kra wonya no enso because of a show na e fini no e jealous woni nenam a monam enyi kra be show no obe jealous ho e ba ye kununum so na se e boyfriends a be ma wo don no me no obi a me jealous ho no ho sa de it is o twekura o dadi ho na se yes e ta me don no se me twekura o me kunu me don no me twekura obi be ma me no no de bi enti jealousy de abena ewo ma ho pa mesana ba so beni jealousy ye ka se jealousy a eyeden jealousy de ene enviness enenam ahoya de ma jealousy eba sometimes ya na eba no relationship mo lack of confidence ebia na me ho se me ho ensisi me ho so yie a be ma me nenete no nya o class ebetimi ahwe obi foforo e wa bonten a anhwe yie na wahwere me etimi ma jealousy ba sa so na me ni se ye ba adwuma mu ebia na abena oba ho moden sen me nti ye bia mpanifo pe wa asem pa sen me eno so timi ma jealousy ba ebia abena wonante ye o kala kra ikura wo no me timi jealousy ebia se ni abena oba wo yiska na wo twaduane di na me kra so no ebi sa ni fie no etimi ma jealousy ba na me nim de wo ye wo jealousy de enyia na chese o ya ti o ya kodane be ifo no na niema etimi me biba me hu ni say self confidence so o ye ba na wo ju hu dia o ye sure say wani bebere wunia jealousy de abena chese nipa no wutumi so wo bi de ehye no wo enso no wo de no wo sai envi enene eya yesunsumu asema yes wutumi say me akasa no me wo my self confidence ade na wo me wo bi but still na me jealous yes
didn't name Masani and Manibas, ultimate Nasi, a bootim cassa all time will be because on year will be back when you breno. I say, the Abena Ghana, we are jealous. And I said, Bay year way. Yes. Upon ni Padriana Crano, or to me jealous no. But in your book, she knew whom, and so not jealous no, or just what you crown say. Obi her on Pewasem, but on jealous. Yes. It took us a will be a Pewasem, now down for crying nam a cobacrano, or jealous no. And no self or need self-confidence and answer. Yes. Me can yen in our shop, your quarter, do to me at I don't know. Yen in a price and a pet, and so me jealous in a dear. That's a body nation. Yes. What did you call to me envy? Obit me envy. Yes. You better so Benny. Jealousy, Ankasa, a dear bimpa, and decided about. Jealousy, be acquire a dear, send your minion and no. A war ye mu. Ye soon like ye come a canipa. Bible cratcher say that our God is a jealous God. Into no see that shall not worship any other God apart from me. Enti say Emma ye wo honum e bi kra madam for ne Abena na me hu say wa ma obi foforo attention. Nenka de bi anka me abra na mo ne ba ne say ne de. Oni asumesi na ekọ baabi. Meet me I jealous of her. Me hu na ne ho be me hia me mpe na asem keke. Ye ba adwuma mu a obi be tu ne ho asi ho abọ ne ho moden e ba no adwuma ne bibia ye mo be ku ne ho aye. Obi tie akire suro bi anase de onnim nti no. Ono a omba forward me yo. Nanso so obi ye no otie akire na nipa ko ne ho ye nahi. Or ye jealous of the person. Wan hwe ye a omo be ka wa hye nsem a obete se omo be ka fa wo ho no. Out of jealousy no omo be ka wa sha ahwa wontimi ma abonten ma meye de esesa wo ye madwuma ne koso no ebio wo ba ye fie mu a e ma ne be ye jealous a ma etan sometimes I'm doing say gina onje ne kroni ndi ana say on feel secured wa ware na o wo mu romantic jealous no eno ne romantic jealousy ebia obehu say ne kroni obi sire wo fidie anim ebi kura bibia anim enso na se de bebre nso e ana eboro so na obetima tena fie a woni obi nkasa na obesere na de na esesa yes obetima tena fie ma woni obi nkasa sister good morning na siri he na back eno de ende wa hu de emama ni bi yesa no ebia na okohia be ma no sa sere ni bi no de be fa no ne me de mentina ma wonya me kunu sa Abena wo bo hwan se ye fie ma ne me kunu kirem Abena menya sa wo be den de me kan obey dia hwehwe na ani ebuka no hokora fesin insecurity no wo ho no insecurity ne chese wonje wo ndi no enu na insecurity no obeda agye no ho adi bai hu fesin TikTok me kan so ni o ma hwehwe na ani wo so to ayese na so nya ba bia na ye ware no enu ne wo adwene ukuna ware wawie wo ya ne ba no ukuna ware wawie jinidi yes give him the benefit of the doubt oh me kunu de onye sa na wo no ba bia na wo se wo sipi wo sita wono kra de obo atwede yes no beni ni hwehwe ni wo TV woni mo ba bia na oba bi wo no ma chese bi kura na de onim se bia woni ukrumo koba ena wo kutawe ochena kuta aduane we ochena kutawe oba yes ono so ba be hye hobi ana say bi ade bia no bra ebi so a oba so a no ntimu mpo ni be ma na ntena but ena ma ho ye nti waba be go fie yes ewo menka sensi jealousy etimi se aware enso so ampa efise ebro so a ebia ne be ma ne kro onye sa nanso so adwenfi na etai wutirim na wo mpesa wo besesa na so be work on yourself ni nti no wo be die kire na wakosa na afi waware na gu odwen se wo bo ho ban na wo ankasa na wada ne beifo a wo ye den wo sei no eti die no wo hwa yeja ebeboa ama yetimi a control ye jealousy no edi ade esa you build it on ourselves first yes you nya self esteem one kasa hu say menso de adwuma ya we ye menso metima ye obi menso so say ni nyame bo me appreciate yourself learn to love yourself men ka say oh Abena so na etwa round na ne shape na ne nufu si ho nti no I say me body ni akoye shapeless nti me kwakotan Abena osusu de anyame de ma wo hwe so ye na bo ho ban it start from the mind it start from the brain see yourself say wo so ka nipa ho na wo so betima ye bibi e wo mind nim betima ye bibi ye hwe bibi ye ba sexual jealousy
sexual jealousy. A deep and pan be my bad time will be say. Waba family boy, if you said you only made dano, son only assume a suya day. The baby away be a sister, son only need that and see all bet chikrabi and I said baby. Abena, in the sexual jealousy in the Sir, yes. Yebebaso. Oguswa e heard the echo. Yabaka kojin kratso wa boa for yeba. Yeba to adwuma de so. If I shall plan, I may share your bag. Bra, ade, and not to be. No problem, I'm saying, see about Queen Wayne say. Bra, said your time about Misha, it's your Jimmy fearful, and Nadia about ever say. Really, I know this offending now. Bra, so make us a midi time about Misha Huadansia. We are singing now about Timinka. It is some malaria, where drawn time about Misha. And you don't go, dear, no more to want to meet any jail. What drawn a time about Misha? A drink and your mark or bar waffle through. The one mark for down for any aquada when you feel to me, and some of the time about Mr. Draven. Shasawako Hospital and answer lab. I'm what who said, oh, a 3-day malaria be answer. And Crossway, food and drug board for Agiatu. Kayo, the time near TIME. Time about Misha. I feel malaria fever be other than diva a woman. Ever trouble. So what about what your papa piano? You want to say, Bema way. Yeah, this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to drink from now on to me to my ding one pen. Give us P capsules. Obedu as a mama. Or no, enemy lawyer. Ah, and to lawyer no na show bottom. Are you broke? Are you broke? They na upon me see ba bet share mo as a niji. Bosano. No. Nige na fi waka wo. The friend give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di wu ni pedwem wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules ah. Obey free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Obey capsules. And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us core capsules. A painful a bad time one more menu for one and quadawin if you do me nunca. Mrs. said, "Dear Marco Greenfield Scientific Herbal Clinic. I go with the Tremancasa. And to me come in sesame. Obian Transima stroke, we then come to them bio. Some make a show now what you show home. Greenfield Scientific Herbal Clinic was say weapon to say hypertension, or Barney Bema war, diabetes, John Somu Yadie, Coco, make Canimejadie. Oba Missy Jana and Nancy, Mamma, see a money Casimubuyano. Greenfield Adaroma, and Omatua Trama name, in no Packers and Yan, the Spana Corda Yadma was an antibiu. Greenfield were ultra modern laboratory, any diagnosing machine. What this kind of human system no was signed on a Jinkwa Gallic Plus, a boosted immune system, na sign AMA BP, or be a halitosis, and Nankambani one and Numuno, on Fanco Greenfields, no betting is say, Greenfield Scientific Herbal Clinic. One more Nungwa Adogon last stop Estate Junction. For 0243 983906 and now 0261 651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Yamama kwa ba eba dioko so afei ni watena se adwuma din ede dioko enne nkomotwetwe de ye kakra ne se jealousy a emma ne ahoya ye hwe niam a ede ba ene niam a ebetimi afa jealousy so de aba wabrabom na wafa mu aba ne de aboye bra akosi a ye ko break ne ye ka bibie se sexual jealousy. Abena sexual jealousy dey wo ho pa. Aden how? Senya mekunu senya wo yami wo enwumre empa so. Na se mati bibi se bia enna mekunu woni fie na wo ha. Me dwene ho because me kaka enwuma bia ye wo akire wono ma. Na se me kai obi dia Abena jealousy dey meye pa. Aden na woni se obetimi aye so aboro so na wahwe be ma na afi de wo ye ne ho ahoya na afi. Me protect ma wawe o. Ti de oyema me ma ne nsan me ma ne nkoye bi wo abonten o David ende ma ne nye enti o ma ne nware bi David ba ko pena wa ahoya yes. Beni sexual jealousy ebi mutimi hia ebia relationship mo na omakeka eniema esi wo past na nipa sumasi na me de oyemi say yo comparison
or the way compare win na nipa so no ye me say that time I woni ho ne say me we me sia no ye me say o china bi woni wukuru nam mo be kwa kosia nipa kro na boni bia ni mo e bia na mo ye namfofo keke sisia enso so na ni born so pe. You don't even have to discuss your past. You don't even have to discuss obi wo be kan san bodin a kire mu asre se nipa ni sine ni sia e bia bibia ni mo ntam bia na so ye be hu se wo ne nampe e be ka se obi a wotimi di bibi se che wa adwen de memi ntimi nyesa ma ni ndru sa no me hu se wo ne na kasa na wo ne na sere kra be ka se wo ne na ye bibi e de jealousy beba wote wo nyina wa adwen mu ye wo se se wo se obi timi hu message kra wo ni kunu phone so out of jealousy message asa nka akokan enso so nkrofo atapia omo tapia omo kunu calls otie komo ne messages e beba so nyina but ye se mpanifo se ofififu ani ase hu saman Afi ya clear ye ho romantic ni sexual jealousy no yembra occupation ye nwuma mu enwuma ye ediepa netima obi betan obi wa adwuma ma na bibi ediepa de wo ha de ne de time beba adwuma mu Abena obi wo no ma ye wa adwuma mu adwuma no tumi se de manager na se director de ama o se ye no wo ntumi nye o but me metumi aye enso won't me no me na metumi aye no so be still na jealous na e wo no because me ya metumi ye but what the ma metumi ye ni ye or the ma wa won't me but still na we are jealous na say jealous na wo ma ho che se de baby ya de ko baby ya me fa na say manager ye nyina manager because of the me ye no metumi ye to so yes won't me ye and so still we jealousy it's ade ni nipa ni ntimi nya onfa kakra na obetimi aye no en support na mu nyina mu ntimi mpeja there be on support because at the end of the day no nim say e ba na se ye bodian ahwa glory ni nyina be kwa ma Abena nko no say timi nam dua susu ma homa so durusuro enye jealousy ni hata nipa ni ene na so nyina che say once or time wo na wo hu ye na hine de onfa de won to awo de there be da ani ye edin bema wo no onfa nto awo so na bia na ade kakra na wo be ye de aboa obi no oso kwa ni nyame de o glory ebefa enu mpeja won ofa glory ho wo wani mo nyama obeye no o jealous wo ho ntine de no be kan hye won fa ma wo da na wo ye na wo kọ wanim no so no na o che wo san ensema ye be ka fa wo ho just to tarnish your image just to bring you down no ebi wo ha wote na wanya akoma den amfa nkwanko wanim a adwuma no begyae obe give up na asai na bom mienu nyina na ni agi ne ni agi se kai so ntimi nye nso okoye wankoduru ba bia na se jealousy na ekanipa ho oguso a ehwede ko na dwumadie a na me ho aye fefefa ameti he ye MBY Galaxy obetimi follow na Instagram @MBY-Galaxy na okoho a obenya ntade fefefe ne mpabo ase de me ho aye fa ameti hyenhyen wo hayi eye MBY adaworo ma na me ho aye fesai afi aboafo bi ni ba so yasene me yetimi de dwumadie ebro na wotwe bia eye time herbal mixture osise malaria wo adura ne time afi KNG herbal capsules oba ehimfie ho nyen sansan gugugu baby sa so ne be ma ne ma ye na nsansan bi wo baby a wadua ni KNG herbal capsules give us co and man capsules set be ma wo be ye adwumaden atutuo dia eno ani give us man capsule afi co capsule so co kwa how dia wadua ni give us co capsules ye kwa kwa jin kratso aboafo ye ba ye beto adwumaden so ye do bi asere ba kasa fidie so enen so ebio e wapomode ho asama ye na ye de brew e de free time herbal center for aso ye kasa time herbal ye ni adwumaku ye de time herbal mixture and afi KNG herbal capsules aba edwa so me so apomode ho asama ye ade ahia ye pa sabe am no kasa obi ho eye no bojo wontimi nkasa wontimi nka no ho wontimi ye no ho hye kyese wono ankasa hu se no honam ye ne mre honam ye opan so abetena ni padua no so ote nkasa ne nkasa mu ye ne ya ne nkasa mu etutu no onipa a wote menka se won sansunsuanso obi bia wo ni padua no mu a eduro betimi aboa wo time heba mesha ene bedi wasem e de ama wo aware safri onyankopon na enso de adua time heba mesha mu eno ntina da ne da nyina me kanfo time heba mesha de mani pa bia wasase so te se opese wapomude ho asem konkan pa de a age se wanom time heba mesha time ne TIME eno ntubon sa abre bia na ntontom ye den eda ho na afenso atwere time
time no e de agu hanom me soro kwoto na se ye ntwere ya me sere wo jai if say bi ntran mo bi mfa so kore e na no wa chenchena ye obi nso ho se ni ntinimu na twetwe no ye obi wona nte kakra no wagina obo nso se a me ntinimu aye me ya me ntinimu atwetwe obi wona nte kakra se ni na ntini kurampo ya dan emuni ntinimu atwetwe no e ba se onuadofo na wo hia time heba Mr. time heba Mr. Bia na wo yoba ene no ntimi ntima ebu obuduru bosome na emma bosome mienu emma bosome ensa na emma ebi obu ni nsa kurampo anda ba ko na mienu na ejai de aka wo mu no e de na eba be ya de abo nipadua no oba wanhwe na ne wano no time heba Mr. ebeduru ba bi na do ha kase na eba betena wo so enu ntini ese oba bi a otimi nka no per time heba Mr. do na ntimi nom na emboa na omoja na enye kama afen so bosome so anani nyina ntimi mbra kama sa opa bi atimi atu obekwa kiyanji center imbrom abjan so okumase ho na akwaje o time heba Mr. na so atimi anom amana boa wa siesie no apomode ho asem akosoro ye ade amawo ana afen so aduru efre no KNG herbal capsules KNG herbal capsules enu nie yesi ne dwumadi etimi die pa na se de etimi ye pa ne se eyemi boosters onya bi na se ono mu a boost immune system no emanipadua no enya hodene afen so eboa ma oba na se be ma wa apomode ho asem etimi konso ye pa obehwe na oba bi wo ho no mu a wo se namu yare etete no te so ne be ma tena mfie bebere nanso onya anigye da one be ma hia na je se oya wonkwa na den wote mesra wo yoba na so wote minka wo ha ne amane we bi wo so a abra no nom KNG eba capsules no ebebu atu na ase kura ma fe nso watime nya anigye wo mpem ma nneoma nyina so atimi akoso ye de ama sabri ya wote minka minua ba Kolanse chemical shop pharmacy herbal shop anase drugstore bi amu no okwa a obenya KNG eba capsule ni bi na nso watimi anom ebia na yoba wote minka ebia na wo na nso ta egugu nka boni bi ewo honom wase ta kekaw chese wase kwan no wo ho kura na atimi abie won hwe kura na ho kani ene wo ba be kontokwa na nso nunum KNG eba capsules a ebeboa asiesie atu na ase kura ede ama no apomode ho asem akosoro ye ede ama wo so pedodo atimi atudi a obekwa KNG center imbrom abjan so okumase KNG center imbrom abjan so okumase okwa dodo bi a ope no obenya bi nso atimi atu ho sanso na ye atonsum na ko junction no so okumase atonsum na ko junction a eno so okumase okwo ho no ma so pe KNG for aso ye uduru ho no ma dodo ape bia no obenya bi nso atimi atu sa person ofre na ne atwetwe enkomo a mesrew na ma betimi afre so 0244 417 669 0503 869402 yeda obi bia se na otwe se na no ye besen ahia bi wa pomode dwumadie so yeda masemakra mu nyina Yakaka jenkrato aba oguswa ehedioko enne nkomotwetwe ne de ye kakra ne se women and jealousy emma ne ahoja ye behwe niama ediba Oye jealousy so a ensunsan so a wobenya na fe ye wi a ya hwe kwan a ye befa so a ye betimi ejai sa niam na aboa ne yabrabo no etimi akoso sa amayen ba bia ye dru ye betwetwe nkomo afa se wo ya ho ya wotifi a wo hwemi tie ni ye o ensunsan so a betimi enya e wa ho ye beni obi ya ho ya effect a betimi aba nipa no so ebi ni den obi ya ho ya edidi wo mucha wotimi kura yare ewo mu efisa abra me na wote baabi na so ho ye mehi da bia me ho bia mamuna da bia me koma moye dudru me nya hu a pe na me koma ye me ya enfa koma yare mre me etimi mfa da mo mre me out of jealousy me catch us nipa bebre eda prison out of jealousy nti obi me ne ni kunuba entena fie obi ho no afa kwansa na ode ahye so shem efisa nya ne ba ne maame bia ye den ne maame ho ye nahi nti out of jealousy be ma bia fasekan etwitwa na yere enne o the prison oba na nso ahwere ne nkwa nti jealousy nya yesese wo mane tena wo muche eba try and control yourself ne hold yourself up ne yisa de ne free wutrim ebebo sa yes bitimi ya ho ya na afa ne tim na afa ne trim no abodam wo ko emma yetimi jealous because me view mpabo ano ti ma kwa ya de enye wa kwa metumi awi ade e de akoto ti ni nyina na emmoa enti advice ben na ade be ma ahwefo so obi ho na oya ho ya jealous obetimi ejai yo abna advice am de be ma ye ne ma na say be proud of yourself dear wo no accept it appreciate what you have yes oh me mpabo ani meton me fancy once return what all the about 20 cities. Maybe na shemeno. I was me mama ni eje ho because me this kind of toy. Ain't na ma Mr. Mo, dear one mo me happy with what we have. So what you say. Ama
yenyi sa way will be mini way na free mu ebe boa ye pa ebe boa ye me so me de kakra meka say we should learn to respect ourselves say ubu hu a mame say obi ye bibi kra na say wo tan ni mpa wotimi ko support no e ma ne de ne yeye na dachi bi ne ye bodin a ono so be kai wo so o mini asomesi na be boa me mame e course a madwuma ye den wanka ko obi be kan wanka ko obi be kai wo obi be kai wo dakro obi be kai ye da se samobaye nyame nhwamo ho so ayefe ene masua de bebre mahuni ma a edi ahoye a jealousy ba kwan ya mefa so a metimi ayi sa de no so afri me mo na afa afutuo no so ma afa pa na ansa na mo beko no ye wade fefefe bi wa segment no ye friend pick and arts etienne fefefe wi ba ko a na odi ama aha ene uyi ba kwa mba cho fama me no ankore mami mie mu awe so fama me nsuma odwuma me ma hu se me de na me ene meye don't worry adwuma no ma ya che me nemu ode e fama me that's morning je we dey manage okay wow what a wow Abena me question I say when did Ghana got independence? 6th of March 1957. Yay! Oh, t-shirt. Why we need t-shirt? Why we need t-shirt? Come on, t-shirt. Come on. And okay, rap for us. Give us a rap. Hey. Ganja, where do you would you give us a rap? Me patcho ye boy rap. Give us a bia, obey bia. Me patcho nyom be he na opi. Oh, I should first give us a rap. To rap my me ma obitana. Me patcho ma me beat e. Eno na esi squad na. Ene sister ye. Me boa no we sad ene wade. Sa accord. Okay. Me patcho person beto nyom. Way back in school. Rap no. Greeting paths, we shall roam the mountains. We are stars, fill out the music. Don't lose God, independents and Republicans. Together we get your hands and shouting at a yanko pong. Street rappers corporation, want me here to pong. You so back also my ya brim pong, yam five on you. Hey, my idea. Silence and all the talk on them. Mommy Jai. Would you need t-shirts? And see, dear, co watch that's and mammy, what rap your mind say? I was say a sign no. Rapping a queen. Thank you. Thanks for coming. Yeah, that must some more buy your map. Come on. And then it's messy, dear. Why, Yami in Shram. Okay, so I heard dear coming so after futu every and then come on to cheer home. Yakasa afa ahon yaho. It is all your bamini about what's one as a bureau. Mr. Sasawati, Nanyami will have bia every at the corner when you build a bicrana and Sissa. I feel you better a boy for about boy and Amajumade Abaso. At your time herbal measure or some malaria dear, well drawn time for KNG herbal capsules or bow baby man san and Yama, Ebema baby, I come. I feel give us coal and man capsules. Mr. Kopebi why give us go and pick up so bema wedge na so aye bema fe koko ne hawa bibia ebe kama that's ne ye besan ehia e wode okoso so wentimi anhwe dwumedia mesro ko YouTube na subscribe to Abena Ghana TV na obetimi ahwe bibia na watch bia that's ne ye besan ehia dwumedia so medin e di Abena Ghana medase dieko bedi mechina obewu dieko bedi mechina mi ma wu dieko bedi mechina obewu dieko